Karbi Longri Abirta edum kedo kacrok toka joksi ani sivet long ni adi malong pen ong tung raki hormu ken epon long. Di municipal board ang kangalong tinggu kesu ang tek apiong nang bat bom tanglo. Miss India Spark 2023 winner Kumkum Chetri upon Dipuru Langso Tepong Sajir Village Development Committee at Tumpen Aheman Humridam Si Karchodam. Dakra Dipluso Katseling at Waralong, Langroy Krong Pula Jok, Labangso Langroy Long, he tip the long cabinet joxi, Radatum Katseling upon Kisungna. Karbi Longri Abirta Tanpon Jebang, Nilijit Kramsa, Non Birtang Tonpen, Langponisina. Raikom Sakia Tumpen Kedoga Truck Toga Jokpansi, Katkati Police Stations ke Parlopon Angkang along La Horizon Busbury along, Rocky Pihak Lembang Dopu, Raikom Sakia Tumpirta Kalong do nothing pensi, Pai Ni Pioneer Cap Arni, OC Katka DPS, SIP Swadin Suragiri, Katkati Police Staff Cherap Chetodun Pensi, Ada por Pai Krisia por Malompen, La Horizon Busbury along, Kiri Kakruga Siding Ponlo. Lapen Raikom Sakia tu labang so kiri ke kruga saiki pona por hoods tami Rocky hormumba the drugs drum poke praner ke ban long ponlo. Lapen labang so Rocky hormumba drugs pen kachanang cegabang putum Dilbar Hussein artain ko raket hom lapen sangpi jusna khatunt labang ni sami hojaya sor pusi pang thekpom. Lapuson tak si Raikom Sakia Tumpen sa may kiklaim kidam kimisent lapen kiduga jok toka jokpen si puthot July 10 miles along sa may sabon home pokepan long ponlo. Labang su sabon home long pent Rocky homuma di heroines gram pharo phora plike bracket choman puthot long pontu. Labang so Rocky hormuma di heroin man kacadang cegabang pulabang ke Sonju Ali sorupa thara sorpusi pang thekpon. Labang so Rocky hormuma di heroin pen kacadang cegabang pubang pilapen Rocky hormupen pen Raikom Sakia tu pen sporideng ponsi sai aron teng klempon lo. Dipu Municipal Board ang kangalong sa menong bangki dingku kesu apyong nang chumpura sonsi thekpon longlo laso lama puthak pen kedamtang pai ni pioneer keparni Joint Director of Health Service asai hemalong parangki mai inipon labangso parangki mai along alang litum pen keningzi pon atengki labangso parangki mai along pen alang litum pen keningzi pon atengki Dipu Municipal Board ang kangalong dingku kesu ang thekalong pon labangki bang parini susi abad dutanglo lapen dengue kesu ang thek pen aprang kitam nang matumta dutanglo dengue achitim labange hem te bok terelong langbung langphat masavelak sambi do thek lapen hadak sami pati thek lasrada tum pen sami hem te bok terai sami spang thir at pent lahai langbung langphat kipa dolong le derji aphan akedang sodlo lasla so puthak sami alang litum pen sami bata rada tum phan cherok tok kipa dupon thekji aphan sami pachini pondo dengue kesu jasmet pet aphai kilong ki ong lape Dipu Municipal Board ang kangalong pen ke ward number si ward number hini lapen ward number sirkep henlo batalang litum pen pachini po lasrada tum pen sami labang su dengue achitim pen gespa jok pon thekji aphan sami alang litum pen batai pachini pondo lapen non bang ke Dipu Municipal Board ang kangalong tun along sami spang thir ji aphan sami alang litum pan puthot pachini pon thulo lase alang litum labang su kitar liba saipen jongsi hem thiku belong so jongsi keter mate langbung langphet thekpon long belong te alang litum pan spi adai ken ponji aphan sami che parai pon tanglo so adai ken ponji along labang ke ching si labang ke pharo pho lapen suri pho an sami alang litum pen adai en ponang kok pupusi Dr. Borsing Rongpi, Director of Health Service ahin pen pachinipon. Labangso Parangke Amayalong, Rajenterang SS Health Service and Family Welfare KACC, Hadangos Ward Commissioner Number 1 Difu Municipal Board, Obek Killing DVBC NCBDC Lapen Kika Prek Tumstam Chetongdun. Actually stan loge positive palu. To yar jitu positivity rate is very high and it is very dangerous for our community at large. A mo kamuri manuk a bemar biopa loke hek hoi na jai. Yar jitu dim pare he dimot loke ei virus tu gusi jai. Means trans ovarian
তো কি হ'ব এই ডিমে যেতিয়া পানী পাব য'ত মানে ডিম পাৰে সেই পানী যদিও শুকাই যায় সেই ডিমটো পুচি নাযায় দে বিকাম ডৰমেণ্ট তো পাছৰ বাৰৰ যেতিয়া বৰষুণ পানী পায় বা সেইটো য'ত ডিম পৰাৰ কিবা ঠাইত যেনিবা টায়াৰৰ ভিতৰত যিটো অলপ পানী বা এই নাৰিকলৰ যিটো মানে বাকলিৰ বা আমি পানী বটল প্লাষ্টিক পানী বটল য'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ঘৰৰ ভিতৰত যিটো আমি এচিৰ পানী বা টাবত যিটো আমি পানী অলপ ঢালি অলপ যে ৰাখোঁ ফ্ৰিজৰ পানী যিটো জমা হয় সেইবোৰত সেই ডিমটো আকৌ যেতিয়া মুখ হৈ আহে সেই মুখ এটা ৰেডি ফৰ ইনফেকশ্যন অফ এইডিছ মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন আছে তাতে এটা বাইল' আছে এইটো সেম লয়ে আমি ইয়াত ডিফু মিউনিচিপাল বৰ্ডত এডপ্ট কৰা হৈছে ইয়াৰ এইটো প্ৰচিডিউৰটো তেনেকৈ হয় যে গুৱাহাটী মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ এইটো কৰ্পৰেশ্যনৰ ইহঁতৰ নিজৰ ডক্টৰ আছে আৰু এইটো ডক্টৰটোৱে মানে ফাইন কৰিব পাৰে এইকাৰণে ইয়াৰ আমাৰ ডিফু মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ নিজৰ এইটো ডক্টৰ নাই সেইকাৰণে তেখেতলোকে আমাক মেডিকেল কাৰণে লিখিছে যে আমাক এইটো ডক্টৰটো ৰিকুৱেশ্যন টাইপ দিব লাগে আমি একৰ্ডিংলি আমি তেখেতক ডক্টৰ মানে চেংনাৰ কাৰণে আমি নডেল ডক্টৰ মানে হিচাপে ডিজিগনেট কৰি এইটো কৰিছোঁ তেখেতে মানে ফাইন কৰিব পাৰে ফাইন কমিশ্যনাৰ বা ডিফু মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ ফালৰ পৰাও এখেতে আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ এণ্ড আৱাৰ কাউন্সিল অথৰিটিৰ পৰা আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰো আছে আৰু যিহেতু অলৰেডি এই বাইল' এডপ্ট হ'ল আজিৰ পৰা আমি কিন্তু এই বাইল'টো যিটো ফাইন লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি এই আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আপোনালোকক জনাইছোঁ থেংক ইউ Difu rulang sopen Sankar Chitri 11 Diamani Devi tum asupi kumkum Chitri bang Goa long Miss Park India 2023 long chapade dun pensi winner chapalong dun thek pen Karbi anglong lapen asam angkang pia phansami nong meke wan pipon thegapot kedam tang pai pai ni pai trainer ke parni Difu chapong sajur Village Development Committee atum pen aheman horidam si kar chodam Labangso Karchu Damahut Village Development Committee Amaipu Hom Chandro Teron Kontun Bang Romes Teron Laban Kapreka Prekit Itumta Chitong Dun Silabangso Karchu Ponasai Mesen Pen Pachun Pon Kang tu yang ding alongan ketspati dun ji phansami ingwai pon elu bon sami dihinanat masapsu kisung ke dukoga joksi labang sukang tu yang ding alongan ketspati dun ji phan kisung dukoglo lasi la sukang tu yang ding alongan ketspati dun long ji phan karbiang longara tum sami un an penang cerap nang chitu dun thabusi Miss Spark India 2023 winner kumkum chetri ben kachunuri pedopon मेरा नाम कुमकुम छेत्री बहुत ही सुंदर जगह से डिफू कार्बी आंगलोंग असम से आज मुझे ये पेजेंट जीत के बहुत अच्छा लगा बहुत सारा मान सम्मान देखने को मिला और आज मैं मिस इंडिया स्पार्क जीतने में सक्षम रही हूँ और ये पेजेंट जीतने की वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जैसा पहला था वैसा अभी नहीं है और बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह भी दिए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस था और हम लोग जब गोवा जा रहे थे तब हम लोग अभी मैं फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताऊं तो अभी इतना कुछ ठीक नहीं है हम लोगों को अभी जो सेलेक्ट हुए हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे थाईलैंड मलेशिया में तो उसके लिए हम लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है तो इसके लिए हेल्प मांगना चाहूँगी आप सभी लोगों से सभी कम्युनिटी लोगों से और यही बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके आप लोग भी हेल्प कीजिए और मैं जितना आगे जा सकती हूँ मैं जाऊँगी और मैं अपना बेस्ट दूँगी Kardong pajir ponlo lasi pini nilitum dak nanglitum chini ponlo kumkum chetri la Spark in Miss India longdun bang philo lage nilitum ningarong pik athema
labang so ke dak nili tu marong se mahang thek lan chot kali metric ke pass punoi higher secondary pass punoi kado westa mila nili tum chi phong sai jire rong ben si karcho sulo stapini alangli miss Karbi Anglong popularity la hin pen chipati dun long dun pen non spark Miss India an si tame long dun lake nangli tum kado ko ita ili tum chini ponlo la si non ili tum committee hin pen si tame la rong sia hin ateng lo la si nili tum alangli phan karchu phan wang lo la si alangli kumkum chetri la bangke non higher secondary chon et si non JB college Jorhat si Charlie Bong asi alangli phan non ke bang ilang ani ana bangke an so se heta nanong e je palong dun si mu an so se dak nilitum chi phong sajir pendang lok nilitum Karbi Anglong pendang lok Assam pendang lok India angkang pi an si tame nong mi wan dun si an so se anong bachit hang dunia phan nilitum arnam aniang no si tame ahir jumi hang pilo asi nilitum development committee hin pen jat ta pimowe le puthoi pak stame maplai pak la pen thu jo mir bitung sivet pen setame alangli phan ahir jumi ki pia phan si nilitum dak chi phong sajir development committee hin pen alangli hem nang humri si wang pen karchu phan bangilo Lakhai ko ratrok Durbagri MSc Consensi ke parapon dohora dipluso ka celeng atowara long langroi ke krong dunpura joksi rada tumpen na hole damji wangji pu lapen chehla ji pu fit same la so tuwar isivet lo lapen labang so langroi ke par pon bek nang po la so jok lap so langroi long ki thir thi badalong ka veda joksi rada tumpen penang sung pon nang lo dohora dipluso ahwara rada tumpen ki labang so ki thir thi badalong ka veda joksi non alang li tum ki na hole ki do ke damji pan same isi ki matha ki sung do paglo lapen labang so hawer claim so mara tum phasami toklang ka charli dunji school hem ke pale dunji aphan sami langroi ke to ka jokji pinang sung pon nanglo barla por hurubang ke lapun langroi long lang thi o joksi claim so mara tum pen lang ke par un ek made ke hadun de joksi toklang ka charli dunji aphan school hem ke pale dun thek thidet pen kitikup do koklo lang thi ahir kang tang rak hut luptang te claim so mara tum sami school ki dunji ning hang o lapen loga charli ji phan ning hang o pu wai fit sami school hem ke pale dun de bangki isi ningtuk memi alam thangjang binong lo lasi prapjin pen labang solang royalong ki 30 betolong nang slam pivek nang ji pusi tohra difluso arada tumpen em return stock bi dolamara vidisia chairman cycle rongphar lapen town committee chairman mongol singh terang atum phan kechnui pedopon ne tungela puhenlo mane pugda im phansi chisik lo to via por ave jang the patpik pe jo lang the pik pe na so chatai delong ni tung rom berong tha amuni singrum sikim lo aman ke to via por bang ke lang the pik pen jo adolong bang lang pon pidel lo la sinon bang ke ni tung par pulo baita par ni lo ikem ben me par ni lo la si da dwar baguri em education em research stock bifang alam phan chuning ri lo pen lo ni tung phan la kidam ke bang so da pinian stame school smartun stame school dun ide lo la pente noni tung da un ide lo aposila son thak tha do lo tung la ki kim ke ni tu masi ka do we kim ko la si ka do we la hai na sirap ri phon selang ni phan me chuning ri lo ani tung so de long aprang ki kim ani tum rong pen se chi rung ma man te mami nang kira du nani tum rong pen tami tum bai ki do tum an rong pen chi rung lo la pente la da tum dwar baguri la chairman sar sami nang sirap dun lo la pen town committee chairman sami chiram lo la sini tung la ka do we chirap chiri pen su dolong patang lo tang det pen chikloyon an ma hopta kan la ka tiroi lo chikloi jonan bax dola chikloyon ba se delang di ona element che thani ma element umor tera ani la dak da dhora ma nali ro da dhora Lakhai ko ratrok Durbagri MSc Consensi ke parlopon dongnam ka chathang klong dimalong ka jirunga ko hora along ka jirung hangpi amilbiri along samya don rika salam ponji aphan laban ki ka jirung hapi guest house lapen ka jirung hangpi amilbiri along sami alira cham abalon lapen angdang ke pati ponji aphan pura kedaptang ningkan hini aprang
KAC CM Dr. Tram Ronghang Arideng pen long isompon lo. Boy fir sami labang solong eke sompon ningkan hini pardet of hisami pini arni anta thang asa istami ke klempon pa videt ke labang solong eke sompon labang ki nong eke sompon pajoy sonsi mandet lo. Tirunga mereka jirong hang pike isi nong nam ke thang klong tourist adim lo. Bon sami ke STC ke parlopon tourism department atumpen sami labang so kajirong hang pi Millberry along kelangpon pere ke isi ningduk mimi khangjangan pen lo. KAC tourism department atumpen sami labang so kajirong hang pi aklama phant mate a Millberry aphan jongsi RDP pon a leader champi pon leputangte rad atumpen kelang abolon sami isi ningkarong doji lapent isi ningkang samdo ponpo lapon chot te kalilang lapon nong nam ke thang klong api sami KAC tourism atumpen sami kelang pon pangkreve a jok penke isi ningduk piklo pusi kohra ara atumpen sami chan pon renti kohra pen mirsing tobi Karbi Longri Abirta. Ini Abirta ke lan pon sikang ton paniglo domi thami kardom.